Right, Matelecho Mutse, Community Radio, on a fall 96 at Totana Badre, Femer, Felmetongema, Elisume, Pedifela Kakapawi, Cholo area, Signane, 12 minutes after the hour 9 o'clock. Kagaregal Nano, La Pichinche, Column, Nkekere, Reke, Apia, Kia, Pieka, Tela, Yim. Picha, she, Yakabakaba, she. Who make a rega metsi, Arubila. Pitša she ya kgaba-kgaba hle gomme ka gare ga metsi a go bela go tšwelela sehlogo poledišano sa bolwetši bja monagano bo re ka re botšea ka sejahlapi ra re ke mental illness re kwa mahlakore a go fapana ao a ka tlišago kapa go dira gore motho a hlakane hlogo e ka ba boloi e ka ba badimo goba e ka ba kgatelelo ya monagano go kwatše ka moka re na le Professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo go tšwa ka lefase la ga Matla la Ramošebo yeo e tlogago e tsebega kapa e tumilego mafaseng a kgole le kgauswi gomme yena letšatšing la lekgono o farafarilwe ke mangaka a borena a setšo e lego yena a Dr. Makweng le Dr. Phokwane gore e tle e nabanabišwe go kwagala ka gare a ga tsebe ya gago re adime tsebe re go hlodiehle ka thuto ye ya mahala ngwanešo go anegelwa ke go tingwa ebile go kwa ga go kwelanwe re a tseba gore le na le bona balwetši ba go lwala ka hlaloganyo gomme re ka thaba kudu ge le ka re founela kapa la re letšetša mogala la re botša gore ba thomile jwang gore ba fihle mo maemong ao ba lego go ona gone jwale na ge le etšwa ba ileng go lena na o be o tseba gore bolwetši bja monagano bo a fola na o šetše o lekile kua le kua ebile o feletše ke tshepo gona o lapile ka pela ye ke nako ya tharollo mabapi le balwetši ba ba jwalo ka sekgatla re na le ntongwe ge kgoši a etla go bolela go feta o mongwe pele ka sekgatla o tla kwa ba re o walla kgoši phate jwale ke na le Dr. Makweng mo ke na le Dr. Phokwane gomme ke tlo no tšea sebaka se ke ba fe sona ba tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona nke ke thome ka ntate Phokwane e lego yena doctor ngaka ya borena ya setšo Dr. Phokwane thobela le kae mongaka re a tsoga re hlwele mogala ba ge shule kae mogaši awa re tloga re gata tala e bola nke le dumedišeng batheletše kua gae ya batheletše ka moka ba MCRS dinaga mabapi ka moka mo le ka ba go le gona ka moka nna ke le ngaka Phokwane ke a le tamiša ka moka ke re thabela go ba le lena le hono hlwaya ntsebe re bontšhaneng mabaka šia Dr. Makweng tobe le gona mongaka a re gona ona mola re ya leboga motheletše šo o emetše madumi a go tšwa go lena hle a ke dumedišeng batho ka moka batheeletši ba MCRS wa dumedišang ke ngaka Makweng gae ke tšwa ka kereke re a leboga motheletši wa motse Community Radio magagešo mo le kgono le re lebeletše sehlogo poledišano sa
motho wo a ba jwago ka monagano. Sa motho wo a ba jwago ka monagano gore go fapane jwang gore ge ba re motho sule o ba jwa ka monagano. Ke tlo ke bona ba bangwe batho ba ga ba phela ga botse ba ba jwa menagano mara ba kgona go no romega motho wa bona o mo rome shopong ena a tle le boroto le change go a ba luo mongwe o ba jwa ka monagano mara o kgona go tseba gore ge koloi e tla e ka ntšhaiša o kgona gore ga a feta batho ba tseba gore batho ba dumedišiwa. O mongwe o no ba jwa ka tlhaloganyo wa no kry-a e le gore ga a nyakane le legae go ba jwa ga gage ka monagano go monyaka kua direnkeng kae na le ka re hlalosetša phapano ya batho ba ba jwang ka menagano gore na ba fapane jwang Ntate Phokwane? Ba tlo go ba fapana kudu ya go ya le ka mokgwa o ba thomileng ka ona le gona le gore bolwetši bo ka gore malwetši a monagano a napile le ona ke mafokodi mara a ne le go fapana ga ona. o ya go tla ya ka gore motho bolwetši bo mo tsene ka mokgwa wa moleko goba bo mo tsene ka mokgwa wa stress goba bo mo tsene ka mokgwa wa badimo naga. Motho o e leng gore o ne le mokgwa wa gore a be le go no kwešiša le go kgona go romega se nkareng kore a ska bonala ga botse gore o mmone go mo tseba fela gore woki o ne bothata ba monagano ka re go ne ba bang motho o ne kgona go ba jwa a be le bothata ba monagano mara go se wa mo tseba o mo dumediše o fete o sa mmone gore ga botse motho o ne le bothata. Ntate Makweng a re bolele ka ditlholo ke ding dilo tše di ka fetšang di dira gore motho a hlakane hlogo mohlho mongwe. A ke re godimo ga taba ya bolwetši bone o ka ba juša ke badimo o ka ba juša ke boloi e ka ba bosenyi e ka ba diokobatši ikwa tabeng ya badimo e ka ba gore o swantše go thwasišiwe goba o swantše o ye lebollong goba o tshwenya ke leina a kere and then tabeng ya boloi ba tlo go loela dilo tše e ka ba go iletša gago e ka ba dimpho e ka ba eng a kere and then tabeng ya bosenyi o ka senyetša motho o ka utswa o ka dirang and then wa fetša o berekiwa wa tle wa swaba gabotse mo hlogong and then tabeng ya diokobatši o kgona go berekiša diokobatši mo e leng gore di bua di go senya tlhaloganyo le ge o di gogile a go sa ba le phapano. O sa le gona mo mongaka a re bolele ka go ba jwa ga monagano mohlho mongwe go tlabe go hlotše ke badimo goba mohlho mongwe ke kolo bolele ka taba a koma gore mohlho mongwe motho o swantše a ye komeng badimo ba kgona jwang go ba jwiša monagano mola e le gore o swanetše o ba phethele se bona ba se nyakang. Polelo ya badimo a se nna le wena re bolela o ya badimo ba bolela ka dika ba tlo go fa seka ge ba go fa seka o swantše o botšiše o ye bong ka dingala goba o ye ba profiteng and then ba tlo go botša gore ge go le so e ka ba badimo ba geno ba nyaka so re kušana and then ke ba šireletši ba rena ge o sa nyake go dira ka mokgwa ba nyakang ba šuta moloi wa tsena ka mantšwa mang go ira gore Ntate Phokwane ge badimo ba leka go bolela le wena ka tsela tše dintšhi o sa ba kwe kapa ke re o diega go dira se ba se nyakago ka mantšwa ba kgona go katoga wa hloka tšhireletšo mathata a go wela. Dr. Makweng o rialo a go nnete ya go feta yeo badimo ge ba go katogile go ra gore ba buletše manaba a tlo tsena manaba a tlo itirela ka mokgwa a ratang then bophelo ba gago ba ba molaleng go ra gore ka mantšwa mang ga o sa ne mošireletši kotsi ye nngwe le nngwe e ka go hlagela ge badimo ba go šuthegetše ba boetše morago.
ke tlo boela ka mo go wena ntate Makweng ka baka la gore ke di kwele o di badile mo ngaka e ka ba tšenne e ka ba tšehlano ka gare ga tšeo di badilego o badile le taba ya diokobatši gore go a kgonagala gore motho a ka kgoga diokobatši a be a fetša di affecta tlhaloganyo ya gage a fetša a bajwa ka mogopolo batho ba e leng gore ba phela ka diokobatši ka sekgoweng go na le ntwe e bitswago gore motho o ile rehab jwale lena ka mo go lena go ne le tsela ye le kgonang go bereka ka yona gore ge motho mohlomongwe e le mokgogi wa diokobatši ebile di affectile tlhaloganyo ya gage le ya kgona gore ba ga maubane ba ka motliša mo go lena la kgona go mothuša tabeng ya diokobatši na a ke fihle ngaka Phokwane ke yena a fihla a ka yaraba ntate Phokwane nke le itšeng mongaka ya ge re tla ka lehlakoreng la diokobatši ke nnete diokobatši di kgona go hlakahlakanya motho tlhaloganyo especially seokobatši se semsa se se tseneng gona jwale se ba se bitšang gore ke cat cat ya kgona gore e hlakahlakanye motho ke na le bona balwetši ba e leng gore ke šetše ke ba thušitše ba e leng gore ba tshwenya ke seokobatši se ba reng ke cat e kotsi kudu mo e leng gore mogaši ntho e la ge motho a e kgogile ga a lape ga a sware ke boroko and then ntho e dirang e damage tlhaloganyo ya motho go fitlhelela mo e leng gore motho ga a šetše a e tlwaetše a e dira o distepa monagano wa gage and then monagano o thoma go ba le problem ke mo motho a thomang go hlakahlakana tlhaloganyo and then a feletše a e le gore ke motho e leng gore jwale e ba molwetše ka mogae ga le sa mo kwešiša le sa kwana le yena ka selo ntate Phokwane re sa lefao le bolela ka motho e leng gore o kgona go bajwisha ke di retefatši ebile go ne le ba lešetše go le ba thušitše ebile ba bangwe le sa ba thuša ge le ba thuša fela gore mogopolong wa bona ba fole ba tšwele pele ba kgoge goba le ba alafa gore ba fole menaganong ya bona ebile ba be ba tlogele le go kgoga nnete gona mogaši ge re ba alafa ka gore re ba swara ka gae re ba khipa ka gae re ba ntšha mokgwa ola wa seokobatši pele re ba phethela ditaelo and then ra ba tloša kgauswi le seokobatši sela for nako ye itseng gore motho a feletše a kgona go boela ke tlhaloganyo a tekwešiša a kgona go bona e ntsho le tšhweu le go mo fa maele e ka ba counseling ra bolela le yena ra kgona go mmontšha mabaka gore ntwe so e kotsi ge e le so bona gona jwale go so ra mo fa mabaka ka moka go fitlhelela motho a kgona go ipona phošo le go kgona go bona gore ntwela ke beng ke e swere le e ke leng go yona gona jwale di fapana ka eng ke mo e leng gore o hwetša motswadi a feletša a kgona go bona le yena a iteboga gore ngwanake o tšhentšhitše o fetogile a e sa le wola di a kwagala mongaka Mr. Makweng le boletše ka motho wo kapa le boletše ka bolwetši bo ba go hlakana hlogo gore ke dilo tše nne kapa tše hlano le boletše ka badimo mohlomongwe ba nyaka gore o thwase ke badimo mohlomongwe ba nyaka gore o ye komeng le boletše ka go utswa mohlomongwe o senyeditše batho ba jwale ba go loile kapa ba beile letšwa napile ke moka o hlakane hlogo le boletše ka diretefatši ke nyaka go kwešiša gore go hlakana hlogo mo go fapaneng ga dilo tše ka moka ga tšona le di badilego phodišo kapa kalafišo kapa kalafo ya batho ba jwang ka tsela tše di fapaneng tše empa bolwetše le bo botee ba mogopolo e a swana kalafi ya bona ga e swane motho a ba jušang ke badimo go tšea nako gore a fole ka baka la gore go mo alafa go sepela le taba ya gore swantše a feletša a išitšwe ko medimong yeo e mo dirileng ka mokgoo akere and then tabeng ya bosenyi ge ba beile letšwa seo se tšere mong a sona wa sellela mo o ebile le nako go alafe akere and then tabeng ya diokobatši e ka lehlakore la Phokwane na ke napile ke fihla ga botse mo go yona a re boleleng ka di-challenges mohlomongwe ge le swere batho ba mo go lena ba jwa ka mogopolo empa e tlišitše ke ditsela tše di fapaneng mo go bona
mathata a le kopanang le ona gantši ge le alafa batho ba ke a mohuta mang? Molwetši o mongwe mongwe ga a fihla o fihla a le bogale, and then ga a le bogale a ka thuba a ka dirang a kere, and then go swanela kore a bofiwe, and then ga a bofilwe o mongwe a ka no fihla le tlemela motho ka tšhaeng. Ka nako nngwe re kry-a bothata tabeng ya maphodisa, tabeng ya go ya ditleliniki, cause re alafa le ge re ba iša le segweng, then ga a fihla kua o tlo ba botsa gore ba ntira so a kere. So ge motswadi a tliša ngwana o mo tliša a mo paletše, motho a sa le gabotse mohlogong ke motho e leng gore ga e lešitše go alafišiwa gore motho o ithutile go alafa batho bao, o swantše o amogele seemo se sengwe se sengwe se o fitlhang o kry-a ngwana a le ka gare ga sona. Ba bangwe ba hlobola, ba bangwe ba kgeila diaparo, so ka nako nngwe go ka mo kry-ašitše ka mmele o se ke wa belaela, ga ga botse motho o mo tlišitše pholong, o tlo fola, o tlo boela ka mokgwa mo tsebang. Ntate Phokwane ke tla ka go lena mongaka, batswadi ba balwetši ba ge le ba swere mo go lena ba šomišana le lena ka tsela yeo e nyakegago ya maleba ka go kwiša mebereko wa lena, goba go ne le ba batlang go lena ka go le galefela mohlomongwe? Ke potšišo botse mogaši. Batswadi ga batle ka mekgwa ya go swana, fela batswadi ba batlang ka mokgwa go galefa ba gona o hwetše motho a ntsheng a sa kwešiše gore ngwanake a ka be a tšwele lebadi jwang, o tšwele ntho jwang. O tla gopola gore ge o šele o tšea ngwana gae o mo iša ngakeng go ra gore go paletše, go ra gore wa go palela. And ge re bolela ka batho ba ditlhaloganyo ba bangwe ba bona ba aggressive too much, mo e leng gore motho wa gona o gana ditaelo. Challenge ya mathomo, motho o gana ditaelo. Ge motho a gana ditaelo o tlo fola jwang, go ra gore re swantse re direng, re swantse re leke ka mekgwa mentši go mo rapeletša gore a dumele ditaelo, and then go ba mo e leng gore motho o la o riang o gana ditaelo ka nnete mo e leng gore o kgona go bofa di-face go ba topa garafo a re nna a ke o rele a le o retse nna, and then go ra gore nna ke le ngaka ke swantse ke loge mano a gore ke bone gore o swantse a gorele a rata a sa rate ka baka la geng a itire ke molwetši. Ke swantse gore ke phele ke le patient, ke mo naganele gore ga itire ke molwetši, mara matla ke swantse ke feletše ke a berekišitše mo e leng gore motho o la swantse go feletše a o retse. A re mola a o retse ka mokgowe a elwa tšela ke mo retšang tšona mo go ndimo tšhume ka baka la gore wa lwa. Then batswadi ge ba fihla ba hwetše a swele, go ba hwetše a se a swa a nno go betse ka mokgwa o ke tlang go be re kikirisana le yena ge re mo gapeletša go orela motho wa go bala. Then wa hwetša ba le motswadi a re ngwanake le mo go baditše le lwa le yena le a mmetha, ke mathata a re kopanang le onago. A re boleleng ka batswadi ba e leng gore mohlomongwe a ke fe motlhala ke re ntate le mme ba lwa physically, emotionally mo pele ga bana, batswadi ba e leng gore ba kgona go galefela bana mohlomongwe ge ba ba kgalemela melato ya bana ye e rilego. Nna se se a kgona go ka feleletša se tšea ngwana se mo fa bolwetši ba monagano? Go a kgonega. Okay, go a kgonega ka gore ge go thoma go ba lešata ka gae, lešata le raka motho ka gae ntwa mathomo. Motho ge a šetše a etswa ka gae a ipha naga, go ra re ga ipha naga wa go iphatša naga, go ra re ge ngwana a etswa ka mo gae a iphatša tseleng, go ra re diokobatši wa go di hwetša tseleng, manaba wa go a hwetša tseleng. Ba ba beng ba monyaka ba sa kgone go mo kry-a ka baka la tšhireletšo ya setswadi ba go mo hwetša tseleng, go ra re o tlo ba le bothata. Ke nnete go a kgonega gore le tlhaloganyo ya gage e feletše e thoma go hlakahlakana. Mr. Makweng, ke na le putšo ya mafelelo ka mo go lena mongaka. Ke dumela gore re ka ya megaleng ge le fetša go e araba potšišo yewe. Nke le re botšeng fa
go diragala eng ka motho wo mohlomongwe a ba jwago ka monagano ge a le ngakeng and then motho wo a kgona go no thaola diketane kapa dithapo kapa a no tsoga a tšhabe mola lena le robetse le berekiša mokgwa o mofe wa go hletla le mo lenyakana le yena ayo e boima ba fele ba re bongaka go sena le koloi o ka se bogone go se ne koloi go tlo ba boima kere ya motho o re a motlema and then o ne le ntho e leng gore ya mmotsa gore ga o nyakege ka mo e tlo mo fa dipolane ka moka a ka tlola vaselina maoto gore at least ke tanetšwe ikwa kere and then as long as I ke mšitše gore ke tlo tšhaba le kono a ka se robale and then o tlo tšhaba o na le mahlatsi o tlo haekela ke ntho eo e mo swereng okay o no tsena tseleng 5 minutes koloi ya tšwella wa namela lo yena o monamejang o swere ke motho wa mmona gore ke ketane motho ka 11 o nyaka ke mo iša kae a kere and then ho sena le koloi gore na mbilo santse o tsene sekontiri ka maoto go fihla police station ba go botsa ka 48 hours a kere so go bohlokwa gore molwetši ga a fihla o nyake di-ID o nyake dinepe gore o tlo monyaka o tlo tsebe gore o monyaka jwang but go tšhaba gona ba tšhaba hey ya ke gopela re no topang ba theletše ba babedi ba bararo pele re ya go moroka re no topa ba theletše ba babedi ba bararo magagešo ba ileng gore bana le balwetši ba ba jwalo ka magaeng mohlomongwe ba ka nyaka go botšiša Dr. Makweng le Dr. Phokwane mo mabapi le balwetši ba banago le bona ka mo gae bao e leng gore ba bangwe mohlomongwe ba bašeba ba išitše dingakeng ka kapa founang le complaineng gore wa re ba išitše re ba kry-a ba tšhabile ka kapa re ba išitše re ba kry-a ba swele re ba išitše re ba kry-a ba le jwang re sa le gona mo ntate Phokwane a re bolele ka mošwang wa matuba o tšea karolo e ka kang mo mothong wo a ba jwang ka monagano kapa o tšea karolo ya mohutama mo mothong wa phetšeng gabotse wa kgona gore o ka feleletša o dira motho gore a tekere a ba jwa ka mogopolo mošwang wa matuba ona o ne o nnoši go sene bothata go sene moleko ga o hlakahlakanye motho tlhaloganyo ge o ka bona motho a hlakane tlhaloganyo ge ya kgoga mošwang wa matuba a e ba ka mokgomong go ra gore e be go ne moleko le kgalontšo le gona gomme mošwang wa matuba go e tla ka godimo o galefiša moleko wona o ne o nnoši motho a ka no tata zolo monna a e butswetša ua a go ne molato fao a ke bone phošo fe ntle le ge ka mogare ga zolo ye a mixitše tša go mixiwa kapa moleko o le mo go yena thobela moleko Dr. Makweng batho ba jwago ge ba le ka kua go lena ka mola ge mohlomongwe motho a tlile a ba jwa mara a te thatela mošwang wa matuba kapa mohlomongwe a ithatela madila motho wa mohuto o le kgona go amogela go rawa o a dirata ga no tšwela pele a kgoge kapa a nwe once o tsena kua gae go ra lotšo ga o sa di dira ka baka la gore gantši ke tše dintše dingwe gore di feletša dirile gore motho a fetša tlo bajwa so go kgoga wa emiša ka go kgoga cause go tlo ba boima go fola no re a leboga 0648582771 0648582771 goba o ka romela putišo efe kapa efe nomorong ya WhatsApp ya rena go 0648582771 ke topa motheletšešo MCRS mo moyeng dumela a ge ba thobele le ka ntate kaka re gona rra lena a wa re temane ke kwa tlabana la epre nna ka shu a butša ke o bane ngwana ka wa senra a right ngwana o re mo išitše ngakeng a fitlha ko ngakeng a tšhaba ngaka ya re foune ya re ngwana o tšhabile ra kwa ra monyaka a mo kry-a ra mmušetša gape a tšhaba le gona
ngwana ra monyaka ra mo kry-a mola a tšhabile dibedi bale ra mmušetse a bjale o buile a tšhaba gape ekwa ke diraro bjale mola a tšhabile ka fetša ka gore ke mo kry-a ka re no a re se ka tloa re sa mo iša kuane ka gobane ke ngwana mongwe a le ka mo ntlong a dule fase fouta o tsena dikamera tše ka moka ga tšona wa tswa o hlwa maabane lebile ba šetse ka lepona lebile awa mongaka re se ke ra bitša mantšu a majwalo a re no re o be a hlobotse diaparo gomme bjale a tsamaya ka mokgwa ba apara le bana ba ntse re pedi bekgeitše ke mo iša sepetlele o na le mengwaga e mekae ngwano o ne 22 years ke le kgarebe ke lesogana ke lesogana o feditše sekolo o feditše dilo tše ka moka ga tsona ya ke motho ba goga lebake thata ke tse gore ba mo teile mo lebakeng gore mo dipukung na kane gantši o balabala ka gore ke a sekolong ke yona ntho e ntsenyang thata mo go wena nke ke tsene ka mo go wena ntate Phokwane ke a tseba re be ba se ba moiša go mongwe wa lena fa a re motho a go lwala o a tšhaba la monyaka la mo kry-a a boa a tšhaba gape la monyaka la mo kry-a a boa a tšhaba gape ke sefe strategy se le fetang le se berekiša go swara motho gore a se ka tlhwa sa tšhaba ka baka la gore e molaleng gore ke lebelete motho motho a go tšhaba re tle gore no tseba gabotse gore ge a tšhabilela mathomo o re botse mahlo o re botse mahlo ge re mo hweditše re ya bonnete jwa gore re reka loko tše dimsa le ketane ye msa ra mmofa ra mo khiela ra ria bonnete fela jwa gore ketane tše re mmofileng ka tšona ga di mo go batše ra ria bonnete jwa gore re a mmofa re a mo khiela then ge a ya go hlapa ra mo khiulla ra mo emelela ra mo hlapiša ra mo dira dilo tše ka moka and then ra phela re mmofile re le busy ka ena ka ditaelo thata gore bokaone jwa gagwe bo tle gausi gore a se ka phela a leketaneng thata ngwana wo go bolelwago ka yena ba re o be a kgoga mošwang wa matuba thata ga ba sure gore ba ka be ba mmethile ka mogare ga ona ebile ge a thoma go hlakana hlogo kapa bolwetši bo gola mo monaganong ke motho wo a bolelago gore ke ya sekolong le dingaka tša borena tša setšo le kwa eng kapa le bona eng mo temaneng ya gore ke ya sekolong ya ke mola ke ileng mošwang wa matuba ge o ka re go fihla wa hwetša moleko ka gare napile wa galefiša ngwana wo gabotse moleko wo mo tshwentšeng thwithwi kwa sekolong kwa dipuka ba mmerekile ka puka ngwanong ba mmerekile ka dipuka and then mošwang wa matuba wa kuka bolwetši bo galefiša wa bo bja godimo ngwana o berekile ka dipuka a re reng mohlomongwe jwale ka ge le kwagala gore awa le tloga le bo mahlo a di bona kapa bo matwetwe mo bathong ba ba jwago ka menagano le ka tshepiša batho ba bo motho eng kapa le ka ba thuša ka eng mohlomongwe ba bo motho thušo ya bona ga e kgole thušo ya bona e gausi e no ba gore ge ba kry-ile nako a etswa sepetlele a buile ba ikopanye le o mongwe wa rena and then ke ne nnete ya gore ba ka se tle ba itshola ba tlo iteboga dipoelo tša bolwetši goba ge ba tišitše ngwana o go mongwe wa rena ke ne nnete ya gore ka beke tše tharo bokaone ba tlilo bo bona go ya le ka mokgwa ke tsebang ka gona makweng ye ke polelo ya Phokwane a itse go wena o ba tshepiša eng batho ba ba tlalelong a šiba ka ga šetše a boletše Phokwane ke ka mokgwa re berekang ka gona ke ka mokgwa le berekago akere so motho ka se no thoma ka gona o mo alafa o senke o tseba gore o tshwenya ke so that's why a bolela re ba ka no motliša go motee wa rena akere ra bona gore o tshwenya keng go tlile jwang thušo e ka ba ke gopela go le botšiša banna ba gešo nke le mpotše mo
ke tloga ke dumela kudu gore bošego before go robalwa le furugu le a hlola le butšha badimo gore na dilo di eme jwang ditaola di a kgona go bolela gore go ne o mongwe o tlo o tšhaba goba tšeo a di bulele tšewe di a kgona o di a kgona go bolela le sedimo se a kgona go bolela go robetse bošego ya ge badimo ba go file batho ba go file setšhaba ba tseba re dula le bona ka moka re a phasa ge re ne le bana ba batho ka mo re a phasa gore re tsebiša bagala gore re ne le bana ba batho ka mo dinkuši di dišang re thušeng go diša nku ye e šwahlang go ka ba le sign ye itseng and then wena wa role ngaka wa no latelwa go tšea action and then ya šwahla ya le kwagetše 0648582771 0648582771 mohlho mongwe o na le molwetši wa go ba jwa ka monagano ga ka gae o mongwe o ba jwa le ka gae o mongwe o ba jwa le ngakeng jwalo nke le botšišeng bathuši ba basale mo nna ke bereke ka ditho ka gore o mongwe o tlo gore ka kapakana motho wa go ba jwa o dia jwang MCRS mo moyeng dumele Allo ninjani sikhona ninjani khona njani wami khona una 34 years isokana nofana ngutate yesokana uyisokana 34 years ukwazi lo simsokwandawo ndawo okay sikhamba naye samsa lapho khona wabaleka wabe samsa lapho khona bathanda abakurabhela wabaleka simsokwandawo ndawo lapho ubuye kabi beza bazomthatha Ngiyakanga angabhema lelo lichoko. Yes. Uhlala nesikhathi ahlubule. Awubadoda. Lokhu usubulela lathi ngizochisa. Amalanga la uthishe waphasa ngisho kwaqeda lebreakilento i-certificate sinangazi bathi. Nayo nathuma ukugula. Uthatha incwadi zazi doctors bakuthi uyakhamba ufuna umsebenzi. Yena thuma uyakhamba ufuna umsebenzi kwandawo. Uyifonele nini nothi ngizombona ngombona nje angazi unjani mara nethi ngoba ngizibasa alahle esihlazeni ngizamthetha alahle sengibuya ne-chemist ufunele ezinye bathi ngize naye azokwahlula into lehlaza le manje into le uyibhema njani ngombana napha inyanga zethu ziyakhuluma ukuthi ababavumeleli bonyana babheme yena ubhema njani kanti akusikwakani ni ikani wangihlula ngamandla khona kanamandla ni nakathi uyakhamba uyakhamba lapha ngathi abambethe bathi umthetho awuvuma ukuthi siphethe umuntu ni umuntu umuntu esingambopha ni uya ukomulingamba uphi yena nje uphi ni muyise endawana ukwandawo man yazi ma siyathokoza yazi ke nisibambeleni njalo ningabeki phasi sinani ya ningabeki phasi ma lapho ndawana thize ayikhona nani yakumhlola mara uya processa nofana sekuyafana izolo ngunamhlanje uba unesikhathi ayubona akukho nawe ngicokho ngibuza lo simple athi ngiba ngcono kusoso lephanyana umzekathi kathela nje yakhamba ngofuna umsebenzi endaweni enje yithi ngoba unyakho kwaphili kuhle athula isikhathi asekuzokhathe marama ukhe wabereka umuntu lo ya khe wabereka yena ubelekekayo lapho angekhe ngasithi isikolo selemakhaya le watshayise imodera nakho ngekani le athi bashula lapho khulunywa kwenza omunye umuntu soso ngekani asilamabili nasuka lakho nobuya lapho esikolweni phasali basamthatha ni ngizongakhilenyingiyalahleka malume manje uthanda ukubereka ukomkhaning ugula nakukhulako apaki incwadi batsho emberekweni kuyabhalwa namadoda uyokufuna umbereko esikolweni uyokufuna umbereko esikolweni right kulungile malalela emhathweni ukuthi mhlawumnye baza kutshela into enehla mangaka aborena wa mathomo ge bolwetse bogola o ile ke ya skolo
jwale go ne le o mongwe sho o re nna ke ya mmerekong gane go ka be go diagalang fa ge le theeleditše polelo tše ka ge ke le ka tlhalosa kare o molo o mongwe ba moloya go ya ka dilo tše e leng gore wa di dira ge e le gore ngwana o hlalefile ka sekolong ba tlo moloyela godimo ga dithuto tša gage na go ne gore ba ka go loya ntle le ntwa gago tetisiwa e le ge motho ba mo utsweditše ngaka o tlo re tlang le mohlala tlang le mo babeng ba swera kere so go bona motho ga ba šotša taba ya mmerekong go ra gore ko mmerekong go ka be go ile go a diriwa se seng godimo ga gage a re motho sho le moswere ke molwetse wa ba jwa ka tša monagano motho mohlomongwe o na le kgang ka gare ga kgang ya gage o na le maatla na le kgona go romela mohlomongwe ke mašole le fetša le dira jwang gore le kgone go laola motho mohlomongwe ka maatla a lena ya ka mo go re rutilweng ka gona motho wa tlang a ga lefile a ne le maatla re ne le mokgwa wa go mo iša fase ka tše re filweng ke badimo re ne le mokgwa go hlakantšha taelo e nngwe ya rena ra mo gaša ka yona and then taelo e la ya mo iša fase a kgona go laolega and then ra kgona go riang go bereka ka yena ra mmofa gabotse ra mo horetša ra dira dilo tše ka moka e le ka matla a taelo e la ya badimo ye re filweng gore ge motho a galefile re kgona go mmereka ka yona and then a boela fase 0648582771 le na le bona batho ba ba jalo re a tseba magagesho ba bangwe re a ba bona ka kua direnkeng ka fa le ba bangwe re a bakwa nke re kwe o mongwe a šomotheletše ka mogare tse borena o na le rena kapa go diragalang na alright awa ye e tsene ka motswetšing a re boleleng ka motho o e leng gore o be a tlišitšwe go lena e le motho o a ba jwago ka kgopolo ke moka la re ge le moalafa ke eng se le se lemogang kapa le se lemogileng ka process ya pholo go batho ba ba jwang ka mekgwa ye le badileng ya go fapana ke o mofi wo o ka reng ge le boalafa o ka re botšea nako kudu ba go tšea nako bo bothata ke bola ba re bo bitšang gore ke bjanku ekwa jola e leng gore molwetši wa gona wa homola o homola kudu a se bolele selo wa se kgone go bona tšwelopele le poelo morago ke yena o e leng gore e ba o boima thata ke bona ba e leng gore ba tšea nako e telelenyana le ge e le gore ba feletša ba fola bona mara bona re tlo gore tseba gabotse gore ke bona ba e leng gore a ba swane le ba le ba lešata re bona ka lešata ge le theoga ka pela gore aowa go a išega jwale bothata ba rena bo e leng gore kgona go bogwetša go bona go se foleng ka pela ke ba le banku batho ba kore motho a kgomotšeng kudu o lwala ka tlhaloganyo gomme o kgomotše kudu a le kgone go mmona process ya gage gore gabotse le kgono le wa ka o nafala goba maabane o be a le wese na mola le jona lotse jwa ntsheng bo le boima thata go feta bole ya bonape go hlomoga ka pela go swana le bo ba lešata makweng ba ga maubane ba tliša motho go wena o a bajwa ka monagano ge o ditšholla di re motho o bajwa ka monagano ka baka la gore o utswitše babjaletswa kapa o bolaile motho ba a bereka stopo o dia jwang ka motho wa mohuta owe ke a ba botša ke a motšikiša o a ba botša wa motšikiša jwale kganeng batho ba go utswa ba swanela go fola mongaka
nta mathomo ke gore se seng sa gago o se ke wa se tšee o ya wa ikwešiša and then motho ola ke tlo mo alafa se šalang o tlo no mpalla okay and then go batho ba gabo nna se nna se mola ba tseba ga botse gore motho o dirile o ya no ke a le kwa mongaka ke nagana gore batheletši ba tloga ba theleditše ka tsebe ya ntlhotlho ke ntate Phokwane ntle le go senya sebaka mongaka ke no kgopela gore ka baka la gore re a tseba gore balwetši ba gona ka magaeng balwetši ba gona ka dipetlele balwetši ba gona mo nageng ge ba nyaka mohlomongwe go batliša go lena le kry-agala kae mohlomongwe nna ke le ngaka Phokwane ke hwetšagala ka mola ga phahla ka Seabuswa stand number 1788 gomme mogala wa ka ke 071 438 ya 4321 le ka di bušeletša 071 071 438 438 4321 4321 ntate Makweng nna ke hwetšagala ke re mo gausi le Makuleng a ga Mashilo then nomoro ya ka ke 064 867 9681 bušeletšang 064 064 867 867 9681 9681 goba Facebook page ke ngaka EL Makweng ya no le dingaka motho o mongwe le o mongwe ge e šalle e ba mohlomongwe teachere kapa e ba lawyera kapa e ba wa maemo a rilego go ne le ko a tseneng sekolo gona na banna ba gešo bongaka ba lena le bo dirile kae ke kae mo e leng gore le filwe ke reng tata go lena kapa mma go lena wa Malopo mogashika kapa re a leboga potšišo e botse nna ke le ngaka Phokwane bongaka ba ka ko botšere ga